Meetse ke sediriswa se botlokwa go bohle ebile ke motheo wa bophelo. E fela go badudi ba motse wa Masedi kwa Ramokgopa. Meetse e tloga e le letsaka leo le kgona go fihlella fela ke bao ba kgona go kitela seatla potleng. Ba re mmusho ke kgale o thola dikontraka tša go tsenya mananeo go parara a meetse motseng mo. E fela dipompi tša bona di sa omile. Ba re nakong ye nngwe mmusho o na le go romela dilori tša meetse tšeo nakong ye nngwe di nago le go tšea nako fao ba feleletšago ba reka meetse ka diranta tše 40 litara tše 100. Re na le kgwedi tše 2-3 re sena meetse re ya sokola a se rena fela ka mo batho diwati ka moka ga ona meetse. Mogalabe Sello Seshibedi yo e le go morutiši wa peleng gomme gabe a phelago ka bofofu ka baka la bolwetši o re e lokile go boledišana le kgoro ya meetse ka masepaleng e fela ga go nko yeo e tšwa go le mela. E tshwantse gore ke nwe dipilisi ke tshwantse gore motho mongwe ke kgopele go lenyana goba ke lo nyaka the last cent ya bana ke reke meetse ke kgone o nwa dipilisi le o thapa mara ni le ke setse ke na le matšatši a 5 ke se a thape ka baka la gore meetse ago go le bjalo masepala wa Selete wa Capricorn mo e le go moabi wa meetse motseng mo o re bo itemogetše go thunya ga setlabela sa go pompa meetse fa o se se hlotše go tlhaelelo ya meetse. As we speak now nkare batho ba pleke yona ela ba tlo ba khumana meetse taba ya gore 6 months for the past 6 months a re so ba fe meetse a se yona. Badudi ba latofatša masepala wa Selete ka gore ga o romele dilori tšeo di lekanego tša go tliša meetse metseng ya gabo bona ka go le lengwe ba dira boipiletše go masepala gore o lokiše mananeo go parara a meetse gore ba kgone go hwetša meetse metseng ya bona go swana le peleng.